و فلسفه دای پیشیامه ام بوی هاتنه پرورده و مزن بونه امیزه بکن نها دوی دمین داوید اونجیش خوانیس و دشوپینن دنیای همو جبو سروکه کی رابوی سرپیا او توی واتی اف ملت هیجی جباوری و فکر و فلسفه ریبر آپو بباوره جبوی که جی همو هیزا خواه به همو تفگرا خواه به همو هنرا خواه امجی پشکردی دن ریبری خواه و وک هنرمندن کرد امجی ایرو بره آماده نه بانگ لبره لهیزن نافنه تاوی دکن برا او امکانو در فت بدنا تایبت پاریزرین ریبر آپو بدنا مال باته و ام دخوازن ریبری خواه دمک نیز در تایبت نافا خواه ام سلاف بکن جبرکو تشتیکو دنیای دکه تشتیکو دولتن نافنه تاوی دکن دجی حقوقیه جبوه کجی او وظیفه تایبت که سر ملین هنرمندات تایبت سر ملی جنا کو جبو سروک خو جبو ریبری خو تیب کوشن داخوازیا من جحمو ملت تایبت ملت کرد سکنا خو تایبت جبو ریبری خو دیار بکن درست مصطفى ليلى اول جواد مرواني ام بقازن ام ناف هنرمندان ده بقرن تمني مانتين انجم خو اول جواد تجي بخير هاتي در حق ايرو في اتموسفيري في بشتاريا خرطا كردان وهيجي كردتين بر بقاده و كردتين تي چه بيجي في بريارداريه في داخواز آزاديا فيزيكيا ري برابو بله ملتکی به سروک دیروک داجی چقدر سرلدان کردا چه بونه پیشی سروک وان تونه کرنه او سرهلدان جی تک چیه لی و نقل وزا نابه سروک ما خورته سروک ما دخوازم بر ریا سروک ما وی گلی به تربیه بکن گل جید بر خود ده گل خط پاش تا گاو ناویجه چه حوالی که آتنه بدره دوست ما و کرد ما و هر وای مروه که پشگیریا و چالکیه دکن اموان سلاف دکن بریا هر تشتی براستی جی کدکی مزن دانه ای که ناتنه جی ام دوی باوریه دانه که پرسگیره که هنگی تشتا کارو خباتو دوربونو وقتو روجو وانانکا البته گی اوجی دلی وانو و میجیه وانو هلوست وان بمرایه اموان جی سلاف دکن لیوی کدا آنکا برا دجمنه گل کرد باش بزن بم اف گل حتی نگیجه آزادیا خو حتی نگیجه سروک خو گاف پاشتا ناویجه بنره پره وان انسانا نفشنونه جوانن چقاس شورش و شورش دریج بکنجی مجبورن بریاره کی به درستی وکا کو گل کرد دخوازه بدن وکا کو سروک مد خوازه بدن امجی دوی هیویه دانه دوی باوریه دانه لوما کیرو املورن جاره کدنه از وی گلی او وی چالکیه همو چالکیه کو ایرو لچار عالیه دنیای چه دبه جبوی سروک ما و هر واجبوی وی تکوشینا ما اموان سلاف دکن پشگیریا وان دکن ام بوان رانه ام تجار پاش دا گاو ناویجن حتی ام نگیجن آزادیا سروکاتیا خو و آزادیا وی گلی زور سپاس زور سپاس بله تماشاوان هجا کورتجا افدر دورا کوملی هنرمندن کتکارین تف چاندینه و کورتجا هنرمندان کتکارین تف چانده ده رفیم پیش این و مچه دجی بگره یک جو هنرمندن هجا خمگین بیر هاته و بخیر هاتن در حق ایرو ده و دخوازن چه بیجن و اتمسفری بشتاریا خورت آگل کو او دخواز آزادیا فیزیکیا ری برا پویدی درکت یا آستا هری بلن برای ای سال دو 25 سال که سروکی ما گرگرتیه گراوا امرالی به راستی دولت ترک یعنی برد مافین مروایی گردونی یعنی قانون حقوقی خواهج پیکنه همین مافین مروایی دکه خستیه بلنگان و 3 ساله دبن تجریدی کی گران داین هم وی روشه پروتستو دکن وکو هنرمندی کی کرد
ام خودی لسروکی خود دردی کبن و لسر شوپاوی لسر فلسفه وی ایدئولوژیا کوی روناهی لدوزا مدکه ام لسر ریچا سروکا پو دخوازن گلی ما بگیش مافی خواه هر وا اونجی دبینن بگرسایی گلی ما خودی لسروکی خود دردی کبه خودی لنرخی خود دردی کبه ام بوان نرخان سر بلندن و ام جی واکون ارمن از بخواد تایبتی واکون ارمن هر تم لدایی خواست و سروکا پو زمان سرچم زور سپاس هرم زور سپاس بله تماشاوان هجا نها امی الورب داوی بکن دیس امی بهبره بن امی دوری نقطه کدن بکن دوره کدن بکن او جی حوالی ما محمد روشه بشتارین کنفرانسا کوچ با آزادیا ریبرا پول پارلمانا اوروپای هات دارکستن لبروکسلی هاتنا وان ریویتیا وان دشوپان امی بدن حوالی خو محمد روش کال جمعی چه هیا بشتر دیسا امی بهبره بن بله ام دو توبسا گفتن دیاری دنا حوالی قصی شلو حیش کس ام دو توبس هنا سر سبع ام شي بس كلا كردستان ام بس كل بريكاتل براكتي الريتيا باوكيشا شلو حيش كس شلو فين كس ولكن جوبة هندستان اللي حتى نور مسيج دبرين زكاي اسبانيا بقى حتى سلوفاكيا دوستين هجا بدر هنا هم على اتوبيس خطو فلسفيه ريبر افوتين يخاشكرين بري الروشا ريبر افوت اخافتي كرين صحتي كرين همان دم سي سترانين شورشكري تنبوتن كسين كاتالان شفان إيطاليا إسبانيا سلوفاكيا النرويج زمان فسترانين شورشكري كبيجين قالك شوانشي رياضاريا شكو آزاديا ريبر أفوتين زمان بيجين كو هيجانا كمزن ويكو ناتشن ماشي ويكو عندتن بريز أوزالان جكتيكا إمرالية الداخل و هيجاني أمدتن وقالك قبل نجي قلت درس تمام صحتي لكن امجي نها دخازن بس دوام قبل شغله قلت وينها شغله جبو مع جبو حميان كسبناها ما تماشى لكن بيجين كرن una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire su in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire su in montagna. Sotto l'ombra di un bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. بله ناجی سلا کوبانه ظالمی سلا کوبانه بجین کرن بله ناجی
don't even have it pulled up. My phone's internet's slow. چی گوتین گیجواره چی گوتین گیجواره الویدی وقتی گو هفدودی Yakaladım. Derman kirin kullu eş Serdaru rezani me Serdaru rezani me Parti eni u ardeş Apo sero ku serkeş Apo sero ku serkeş Derman kirin kullu eş Serdaru rezani me Serdaru rezani me
yar tı heviya hevidar Şiyar bu ne be hezar Dandureça abime Dandureca abime Gelemeça bine yar tı heviya hevidar Heviya hevida Şiyar bu ne be hezar Dandureça abime Dandureca abime Dandureca abime Capo Belcapo Sercapo abime Şirapo karamandı Beberi geline Şirapo karamandı Beberi geline گل بورا پاروکرن و حتی کو مش دست پی بکه بداوی ببه حتی کو متینگ دست پی بکه و بداوی ببه کلی بکلی امی وی روژه جبو الباجار آلمانیا کلنه بشوپینن بله وید نیو روژه دجی اف مش آرمان جا وی مشه آرمان جا مزن یا وی مشه و پشتی وی مشه جی امید نیو روژه دباخ من وی مجارا میا سرکبه هفسروکی کنه که کنگران تویا کردستانی رئیسدار احمد کراموس وید نیو روژه د میوان مبه نیو روژ دست پید که
tamaşavan heja îro rojeke girîng e Kurdên li Ewropayê sazî û rêxistinên wan weke rojeke dîrokî jî dinirxînin. Weke qonaxeke nû ya pêngava ji rêber apora azadî dinirxînin. Ji çar aliyên Kurdistanê Kurd li vê dê kom bûne. Ne tenê Kurd, dostên Kurdan bi hezaran dostên Kurdan li vê qadê kom bûne. Qada mitingê ne helbet lê ji heman qada mitingê wê meş dest pê bike. Wê li nava kolanên bajarê Kulnê ev meşbêl darxistin em ê jî bo bişopînin. Em ê derheqê vê meşê de derheqê îro derheqê mitinga îro de armanca vê meşê de biaxivin. Piştî wê bi taybetî em ê piştî wê çi be divê çi bê kirin di vî warî de ev meş wê bi xwe re çi bîne ev çalakiya mezin wê bi xwe re çi bîne em ê derheqê wê de biaxivin. Hevserokê Kongreya Netewîya Kurdistanê kenekê Rêzdar Ahmed Karamus mêvanê me bi xêr hatin. Spaskan. Belê pêşên bi îro bi atmosfera îro em dest pê bikin helbet em ê ser armancayê bisekinin lê ve atmosferek çawa ye hêjî hatina gel dewam dike ji çar aliyên Ewropayê em dibînin qada mitingên hat tije bûye û hedefeke mezin sazî û rêxistinên Kurdan duwarê vê meşê de dabûn pêşiya xwe em nêrînên ve pêşî bigirin têkildarî îro atmosfera divan kêliyan de. Em roja wekî ji we ve jî malûm e ku 25 sal di ser esareta Rêzdar Öcalan re ku derbas dibe tirî 35 mehaye jî ku tecrîdeke mutlak li ser bi Rêz Öcalan e. Îde tehammula gelê Kurd û dostên Kurda di asta neteweyî de di asta her çarbeşê Kurdistanê de li diasporê de ku vê tecrîda li ser bi Rêz Öcalan têk bibin bişkînin û azadiya fizîkî ya rêberê gelê Kurd ku daxwaz dikin. Atmosfera qada xwepêşandanê ku bi 10,000 em li hêviya ku zêdetirî 100,000 însan ku îro beşdarî vê çalakiyê bibe dengê Kurd e îrada Kurd, îrada Kurdistaniya, îrada her çarbeşê Kurdistanê li dijî dagerkeriyê li dijî tecrîdê û ji bo azadiya bi Rêz Öcalan e. Ev tecrîd di şexsiyeta di kesayetiya bi Rêz Öcalan li ser hemû gelê Kurd e. Li vir xwestin û daxwazê azadiya bi Rêz Öcalan daxwaza çareseriya pirsa Kurd e. Daxwaza azadiya gelê Kurd e a her tekakesî jî ji ber ku kesên ku li vira beşdar dibin daxwaza azadiyê ku dikin ev daxwazî daxwaziya kesayetiyê jî. Di civîna xwe ya dawî de yek ji biryarên we banga li vê meşê bû banga beşdariya li vê meşê bû jê wê de tir banga xurtkirina pêngava ji rêber apora azadiya dostên Kurdan dihê cotmeha 2023 dabûn destpêkirin banga xurtkirina vê pêngavê bû. Kongreya Netewîya Kurdistanê keneke pêkhateyên kenekê ji ber çi azadiya fizîkî ya rêber apo girîng dibînin û ji ber çi divê hêzên Kurd girîng bibînin. Ji ber ku bi rastî bangewaziya me evaya ye ku hemû pêkhatiyên Kurdistanî bi partî, bi rêxistin, bi sazî, bi kesayetî, bi seferberiyeke neteweyî li dijî tecrîdê ye. Tecrîd ji bo daxwaza çareseriyê ye. Ji ber ku îde em di rewşek wiha de di konjüktûreke siyasî ku peyda bûye ku îde pêwîst e ku ji bo pirsa Kurd çareseriyeke. Aktörê çareseriyê yê pirsa Kurd ne li Bakurê Kurdistanê be tenê li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê aktörtiya sereke îde hatî di pirsa dijî tecrîda bi Rêz Öcalan di kilît bûye. Pêwîst e ku îde fizîkiya daxwaza fizîkî ya bi Rêz Öcalan bike ku kare bi rol û misyona xwe de qonaxa û pêvajoya çareseriyê de îde bilîze. Ji ber paradigma bi Rêz Öcalan, daxwazên bi Rêz Öcalan, felsefeya û rêbazên çareseriya pirsa Kurd yani îde ji bo tevaya rojhilata naverast ku bûye
فرصتك یا جی فرسندك گلکی مزن جبروی سبب جیده داخوازا آزادیا برز جلان بوی داخوازیه که نتوی آهر چاربشه کردستانیه جبروی سبب جیده ام بهوینه اف خوناغا حمله کو دست پیاتی کری کو ام جی پشتگیریه لیدکن کو اید دما چاره سریه دما آزادیه دما کو اید گل کرد اراده خواه دی کسایتیا برز اجلان بده دیار کرن کو اید ام چاره سریه که سیاسی جبو پرسا کرد خوازن جبر به سبب جیده هبونا برز اجلان تجرید لشکراندنا تجریدی لسر برز اجلان جبوی دا خوازیه که نتویی پرسه که مشترک یا هر چاربش کردستانی ده ام بهیوینه کو گل کرد و فرسنده کو بدست مکتیه کل روجلاتا ناوراست تشتی بویرین کو دبن اید لسر همو جیهان فرض دکه کو پرسا کرد بجدیت بگرن دست و چاره سریه که جیر پیدا بکن او اکتورین کو بشداری اسارتا برز اجلان بونه امی ایرو بانگوازیه که لوان بکن کو وچاوا اون بشداری و ده اسارتا برز اجلان دکر پیویسته کو اید هون یاساین خو پیمانین کو ام بخو امضا کرنه پیمانین کو چاره سریا پرسن به ویر رنگی کو اید بک و روجوی جبر وی هاوی دسریده اف خو پیشاندان ل باجاره کی آلمانیا لکولنه پکته ام بانگوازیامه جبو دولت آلمان جبو حکومت آلمان کو اید بس پشتگیریه بدن کنسپت شر و قتل عام و جنوسایت لدجی گله کرد اید دم هاتیه کو آلمانیا یکیتیا اوروپا ولاتن یکیتیا اوروپا همو کو بشداری و قناغه ببن زخته لسر ترکیه بکن او کنسپتا قرکرن قتل عام جنوساید کو در بدر کرنه کو داوی لبه جبر و سبب جیده ام بهوینه کو آلمانیا و روج رولکی دن و بگره سر ملی خواه و اید پشتگیریا کنسپتا شرنکه و پشتگیریه بده کنسپتا آشتیه و چاره سریا پرسا کرد هر آلمانیا به رنگی ده انگلترا جی به رنگی ده کود تویوه کنسپت بویه گلک ولاتن یکیتیا اوروپا تویوه کنسپت بونه ام بهوینه ایده چج عالیه وجدانی ده چج عالیه اخلاقی ده چج عالیه یاسایی و پیمان کو پیوسته و برپرسیاری بگرن سر ملی خواه و جبو چاره سریا پرسا کرد کو ایده پینگاوه باویجن زخته لترکیه بکن کو ترکیه ایده دو جو کنسپتا شر و قتل عام برده کو پرسگره که کرد بجدیت ورگره چاره سریه که سیاسی جیره بیتا پیدا کرن نها هلبته بحثا پاس دی ثباته سالوگرا ویا 25 دکن ده همان دمه ده پاس دی ثباته سالوگرا سرهلدانا شیخ سعید او بوی کمپلوی دستپیکرنا کمپلوی که کو سرهلدانا دهات پلان کرن زو کدوری ریبر اپو بالدکشن سر روجان به تایبتی 13 ثباتا 1925 پاس دی ثباتا 1999 25 حزیران 1925 به چاوا جزاید شیخ سعید حوالین وی هاتن دار وکرن آمده و دیسا همان روزه 25 حزیران 1999 جزای دار وکرنه ریبر اپو هاتبرین ها او ایریشا قرکرنیا کو به دار وکرنا شیخ سعید حوالین وی دست بکرد که وسط سالیا خو و کنه که کنگریان تویا کردستان ست سالیا پیمان لوزانه ده گلک چالکی گلک اکتیویته جیل دار خستن نه وقت ست سالیا دست بکرنا ایریشن قرکرنه دجی گلک کرد 25 ساله او نرخاندن تکرن کو باز دی ثبات 1999 خواستن به دیلگرتنا ریبر اپو و قرکرنه تمام بکن در حق ویده اونه چه بیجن کرد پشتی 25 سالان جوی کمپلوی پشتی 100 سالی به ایریشا لدجی شیخ سعید دار وکرناوی و حوالین وی کی جان روشه دنده خودی هلوسته که چاوانه به طیبتی عالی خورتبونه خوده عالی باوریاش خوده و بحث پیمان لوزانه کرد دسر پیمان لوزانه 100 سال در باس بویه نوتو 9 سال
جی دسر سرهلدانا شیخ سعید افندی را کو درباز کویه دناو قناغ افدان 100 سالان ده به دهان سرهلدان اسیان و برخودان گله کرد کو رو دانه لدجی داگرکریه گله کرد د قناغ 100 سالی ده تجاری داگرکری پرچکرنا کردستانی داگرکرنا کردستانی قبول نکریه اره راست سرهلدان وکا شیخ سعید وکا درسمی وکا کوچگیری وکا زیلان وکا نزانم چندین سرهلدان به وی رنگی کو هات روخاندن کو تک چون لی 2024 کو شورشا کو ایرو رو کو برود چه بوی مال گل کردستانی بوی مال هر چربش کردستانی تو نکاره و شورشا ایروش و که به شورشین بری 100 سالی کو مقایسه بکه شورشین سرهلدان بری 100 سالی به لطبایا کردستانی سرهلدان که به وی رنگی پیدا نکر بو یعنی ام باش زانن کو دولتا داگرکر خواستن ده قوه خوناغا شورشا کو ده پیشنگیا تفگیر آزادی خواست و ده پیشنگیا برز اجلان ده کو اوجی مبس و کنسپتا اسارت جی یک جوان بشام بو لی اید تکوشین خبات و برخودانا چل باکور کردستانی چه جیل بشندن و چه جیل دیاسپور کو هم جه داگرکرار دایی اثبات کرن هم جه جهان دایی اثبات کرن کو اف شورش اید تک ناچه جبر کو اف شورش بوی شورش گل یا هر چربش کردستانی داخوازا چاره سریه دکه راست اثرتا برز اوجلان تصفیه کرنا و شورش بو اوان وره مبست اوان آرمان جوان و قناعت و تخمین وان او بون کو برز اوجلان بگرن بخن اثرت آن تصفیه بکن کو اف شورش تک بچه لی بله آرمان جین جدا پیلان جدا قرقرنه کتن روژه بیشخوا او ها کنسپت حتی راده که دمریتی دیه یعنی باشوری کردستانی باکور روژاوای کردستانی لهر چربش کردستانی مبست اوایای اتفاق دناو دولت داگر کرده که پیدا بونجی شخوال سروی کنسپتیاتی آبا کرد لی پارادیگما برزو جلان فلسفه برزو جلان ری و ری بازی کوی ریشانی پیشنگیا و شورش دایه ایدن نممکنه که اف شورش تک بچه میناکی بدن دویواری ده میناکا کو گله کرد چاوا سر پیایا 2023 2024 دست پیکاوی به چاوا ایریشی روژاوای کردستانی کرن تواهی به نسازیاوی کرن هدف الکتریک گاز پترول جهن جیانی فبریقه یعنی شخولی را کرن دولت ترک بمباردمان خل برچاوی دنیای جی اف یکرن باز دی ثبات نظام از باورتکم وجی شوپان ب 100,000 کس سر پیابون به پوسترین ریبرا پول سر پیابون افتشک چاوا اف هلوستک چاوا به تایبتی وقت میناکا کو و گوگل کل سر پیایا نه او گله بریه نه گله کرد یعنی اید پولیتیزه بویه بحس و حساسیت ولات پاریزی و هاتن برخستن کرن هاتی هوناندن او روح و حساسیت ولات پاریزی و پارادیگما برزو جلان در روح هر کردکی ده پیدا بویه او روح برخودانه او روح کو سرهلدانه او روح برخستن کرنه او روح کو داخوازا پرسا ری و ربازه که سیاسی دوزا چاره سریه دکه دجمن دوی قناغی ده تجاری جو دف جو کنسپت خوی قتل عام جنوساید و قرکرین و کوچبریه و دربدریه کرن و خراکرنا دموگرافیا هر چند بشه کردستان دف جو برندایه بری چند روژا سردان دولتا ترک و رایدارین دولتا ترک جبو عراق جبو باشور کردستان جبو لگل ولاتین دن دخوازن که اویا جنوب بروح بکن لورا قال لي كرد ايد بدوي مجارده قال لك السر وقته قال لي كرد
وان کنسپت هر چندین ایریشن وان به تانکا به توپا به بلافرا به قتل عاما به گروبین چتین کوج همو دورین جهان پیدا کرنه براسر گل کردایه گل کرد اید روح کی برخدانیه تیده بجیبویه گل کرد داخوازا چاره سریه دکه داخوازا کو ایده به اراده خواه به زمان خواه به چاند خواه به دیروک خواه لسر خاک خواه کو خواه بریوه ببه یه نمونه ویجی اوانا دیار بونه اوایا ایده گرک دنیای جیربه تا اثبات کرن و هاتی اثبات کرن کو پرسک سیاسیه پرسک نتوییه پرسک مافی دموکراتیک خوزایی گل کرده سکنا گل روجاوای کردستان باکور روجلات سوری بگشتی پیکاتین وان دیار دبکو او آزادیا دانینه پیشیا خو مزن کرنا شورش جنان و آوه گرینگتره مگوت من هر تشتی واتنه کرن اما وکی دنجی مدید به چاوک سر پیانه برسوک چاوادان داگرکریا ترکجی و هفکارین وان بتایبن تو لقادا خو بشاندان تو تماشا بکه از باور دکم خو لسر هون دبینن به هزاران به هزاران به صد هزاران انسان جتوایا اوروپا جتوایا جهان ایرو رو لورا بشتار دبه و اراده خو دنگ خو هم جبو داگر کرا بده اثبات کرن هم جهان ره و بده خویا کرن و اشارت کرن دست نشان کرن کو گل کرد چاره سریه دخوازه به قتل عامه به جنوسایتا به دربدربونه به کوچبریه به خراکرنا دموگرافیه گل کرد چوک ناده گل کرد اید لسرپیایه اید خدان اراده دخوازه اراداوی بیت ناسین اراده اوی بیت قبول کرن به چاره سریه که سیاسی لهر چاربش کردستانه لگل پیکاتیین که لهر چاربش کردستانه ام دخوازن دناوا روشک و اتمسفوره که دموکراتیک ده خدان ماف خدان دنگ خدان مافی دموکراسیه کو لسر پیا بمینه جبر به سبب جیده بانگوازیا ما پیامه کو ایرو لورا کو بیتن داین کو بیتن جبو دنیای کو بیتن دست نشان کرن گرک هر کس گوه بده ایده پرسا کرد گل کرد به قتل عامه به جنوسایتا به کنسپت شر و تیک برنه گرک اید جروجوید بیت درخستن کنسپت که کوچاره سریا سیاسی ببینه ام پیمانه که نو یا ناو دولتی وکی کو بری 100 سالان چاوا کردستان دابش کرن چار بشین کردستانی ایرو ام دخوازن کو پیمانه که آشتیه پیمانه که چاره سریا سیاسی جبو پرسا کرد و کردستانیان کو بیت پیدا کرن کو دبن گارانتوریا چه نتوی یک بوی دبه چه یکیتیا اوروپا به جهان دبه لی اکتور ویا یه سرکه خدان و پرسه خدان و پیشنگیه گلی کرده تفگیر آزادی خوازه برز اجلانه نها پرسا هری داوی وگوت به اراده چاوال خوله گلی کرد اراده چاوا نشان ده بحثا روجاوا کر بحثا باشور کر بحثا باکوری کردستانی کر ام دزانن ج حزب دنجی ین کردستانی ولات پاریس ین کو دلدانه وان پارتیان او جیل ورنیرو او جی دخوازن ریبرا پو آزاد به لی ام دزانن پرانیا خوشی دلدارین تفگرا آزادیا کردستانی نه دلدارین پارتیا کارکرین کردستانی نه الورن او حزب دن ین کردستانی ین کرد بناوی کرد بونی راد بن وی سک ناگلی کرد ما بحث کر به چه هیبت بو روجاوای کردستانی دبن وانی ریشانده نهام دبینن به کل چاوا به هیبته دوی چاوا بخوینن چاوا ببینن بر از خوازم تشتکی دست نشان بکم اف پرس ایده جه پرسا پارتیه که و ریخستنه که درکتیه بوی پرسک نتوایی پرسک مشترک یا هر چاربش کردستانیه کنگره نتوایی کردستان لگل پارتی و ریخراوین سیاسی و جواکی و کسایتی کود بن سیوانا کنکه ده همو لورا بشتارن همو پارتی و بوی شعاره کو چاره سریه که سیاسی تیک برنا تجرید آزادیا فیزیکی یا برز و جلان کو داخواز بکن او
parti û rêxistinên ku îradeya her çarbeşê Kurdistanê ku nanasın ya jî xwejnedîtî dibînin, ez bawerim di rêyeke şaş tane ciyê wan ne ku li gel dijmin hevkariyê bikin, li gel dijmin peymana deynin, ku di nava rêz û yekrêziya neteweyî de Kurd û Kurdistanî de welat parêzî di ku ciyê xwe bigirin. Eger gelê Kurd di vê qonaxê de ku li gel hevdû dest bi dest mil bi mil bi yekrêzî û dibin sîwaneke neteweyî de derdorê stratejiyeke neteweyî ku kare bi bercewendiyên gelê Kurdistanê biparêze ciyê wan ew qade ew rêzin ew di nava wê stratejiyê û di nava wê kar û xebatê de be. Yani ez dixwazim vêya bi eşkere bibêjim. Hin partiyên ku li gel dewleta dagerker ku hevkariyê dikin li gor baweriyê me ku ew di rêbazeke şaş tane di nava siyasetek û peywendiyeke şaş tane di xizmeta dijmin de ne. Gerek hetanî ku em dijminê xwe dost û dijminê xwe em ji hevdû wernegirin, em nas nekin, ne mümkün ku pirsa Kurd bê çareseriyek jêr peyda bibe. Ji ber vê sebebê jî de hevpeymanî û têkilî û hevkariya li gel dewleta Türk ne çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanî ye. Çil başûr dibe, çil rojava dibe, çil rojhilat dibe, çil bakur dibe. Heta dilkîjan de vere dibine. Çareseriyî hêzên Kurd û Kurdistanî ku li gel herdû tev bigerin li nava yekrêziyê de li derdorê stratejiyeke neteweyî ku em karibin li hemberî. Bêşik û bêguman peywendî dikarin bêtin dayîn, lê bes hevkariya ku armanca wê têkbirin û tasfiyekirina tevgêra azadîxwaziya gelê Kurdistanê be pêwîst e em dûrî wan peywendiya em redkirin û ev îrade bêta sikirin. Ez bawerim îrada vî milletî, îrada vî gelê ku bi sed hezara li virane ku li Bakurê Kurdistanê, li Rojhilatê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê, heta radeyeke ku li Rojhilatê Kurdistanê jî de ev serê du heftayê, sê heftayê ku gelê Kurd li kolana ye, li meydana ye ku bi sed hezara beşdarî vê qonaxê bûne dixwazin îrada xwe bidin diyar kirin, bidin dest nîşan kirin û ev îrade gerek bête qebûl kirin ji hemû ji layê hemû partî û rêxistinê Kurdistanî be. Ji ber vê sebebê jî de ez dixwazim vê bengewaziyê bikim bi taybetî ji bo hêzên Başûrî Kurdistanê de. Dewleta dagerker ya Türk ne dostê gelê Kurdistanê ye. Eger konsepta dewleta dagerker biçe serî tasfiyekirina tevgêra azadî ku cî bi cî bibe devera herî pêşîn Başûrê Kurdistanê dagerkirine û têkbirina derfet û qezenc û statûyê ku li Başûrê Kurdistanê ji holê rakirine. Ji ber vê sebebê de em dost û dijminê xwe baş ji hevdû binasin. Zor spas Rêza Rehmet. Serkeftin bi bo. Serkeftin bi. Belê temaşevan hêja mêvanek me dî heye ji tevgera jinên Kurd a Avrupayê xêr hatî xwe bidin askirin. Ez Asmin Engin. Asmin Engin. Belê we jî hûn di organizasyonê de cî girtin û niha komîteya medekar de jî cî digirin. Ez bawer dikim hê milet tê xeber ji we tê newsa yani bi temamî hê nehatine jer de belê. Yani meşamaya saat dostla dest bibike ama hin otobüsü direye dane hin ten hediydi. Hin gelli ve dere te yani berdevam bike yani tevlubune ki bigirseyi heye u hin ten hin direye dane. Yani hatta niha gor hedefa ku dani û pêşiya xwe ew hedef xuya dike. Yani diyare tevlubune ki xorteye hem civan hem jin yani hem jî dostîme internasyonal hatine ji çar alî Avrupa'ya hatine. Astengî hebû li hemberî wan derbas kirin ez bawer. Yani astengî hebûn link ciya tabii taybet li hemberî dostên me yani otobüsü dostên me tê de hinek astengî hatine çekirin. Yani ev tabii nezikatî rıgmê ev astengî jî yani rêbazê çûda xwe gihandine qade jî yani Internasyonalistan xwe gihandine qade û hê jî tê newsa. Yani erê internasyonalista baskî kive giş qade
Beski kimi hindi redane yani jberku hemberi otobüsün astengi Ali devleta Alman daha çekrinle emna riyu rebazi cuda ten qade u dema geçtin eme meşe hoş desvi bikin. atmosfereke çava hay un had binin bitaybeti beştariya jinu juanan geleki xurtxuya dike. Ne çibbejin der haqqi ve rojede Armanca ve roje bitaybin. Yani diyare yani gelli kurt civani kurt jinin kurt Armanca ve roje pribaş dizanın u gorveji tevlibune ki xortaya u bu şekilden zindibune kişten ve ali xwa yani bir rengi xwa cuda iro hatine yani epir girin yani iro çar ali Avrupa'ya hatın tevlibuna gelli kurt jinin kurt civanin kurt u hamu kurdin ku bisalal verin yenu hatine hamu iro ten ve qade ev giringe u ev mesaj iro dayin jbo hem azadiya ribera bu hem çare serkina pıştırıyor kurt ki hem mesaj bu ve vesilete çekirin ev çalakiya tevlubune ki girseyi xuya dike hin verin beştar bu çevi bir havayı mesajın dostin ve gelli kurt mesajı da gazebi de ji biz tevlibuna ha diyar dikin o mesajı ki hoş dedin hem aligirin hem hezin komproya navnetevi ki Avrupa jidibe de parçaya ki rolü kanalize hem ji devleta Türkiye dagiker giro tecdar ser rebera bu ev kiri kurt kiri berfrek kiri lehemberi ve sekna gelli kurdu dostin ve rıgni ku gellek zaht çebun iro beştar bura ve pır giringe o ev mesajı bir avayı verin dayin yani hem dıkkada hem baskı internasyonal peşida veren bir meşe hem ji baskin cuda yani hene bir meşin bir ali de hem de ev baski meşe de mesaj verin dayin hem kadis dike de mesaj verin dayin yani bernameci pır berfreye bir ali de ji hezin komploger careki dünya bersi ve ha bigirin ulu gorveji yetev bigen yani ev meş iro ve qonağa ke nu ya pengavaj reber apora azadi ji tebnav kirin ve ke lutkeya qonağa peşij tebnav kirin ve ke çalakiya heri mezin li Avrupa tenir xandin u ne der haqqi ve de çibejin pişti ve meşe ev qonağa dive çawabın biçrengi bin bitaybeti duvarı xurtkirina tekuşin azadiya fizikiya reber apora yani ev çar mehe ketine konağı kinu hamle kinu hatta speakerin bu rebera pur azadi psikrega kurta çarese kirna psikrega kurtra rola rebera pu der xısına peş u zaten rola rebera pu de mjare de diyare ve meşa girseyi u ev çalaki iro girseyi tabi eme derbasa konağı kidim ben raste ev çalaki ev hamle peşengi dostime hatta speakerin dosti kurdan dıkada Avrupa'da u cihane de hatta speakerin ve ev careki dün ve meşe ve çalaki careki dün yani hamle derbasa hamle gevresi gaveki din jberku ve dere gelli kurt ile kada Avrupa'ya de careki dün vina kha diyardı ke irada kha diyardı ke u khodi irada kha derdi ke ve dibije bir berapo azadi naba bir berapo aşiti nabe ev pivane ki heri bingehine jberveji jbeşunda hem peşengiye dostime hem ji de peşengiye gelli kurt jini kurt civanin kurt ev hamle derbasa ev ki penga ve ki cuda ve ev pir girin gerekşi ve ki veji go tuji konferans evun ev evun iroji ye tevlubune ki ve tevlubune bir giştine hevdu ev mesaja bava ki xort vere dainu der ki dutke her jorda vere jiyan kırın belin haqqat tijeyem dibinin hejiten korteş havale meberi kameri bidin juan aşkerima khora komeka khurte qat tije evna yen kunuten girsiya kunu dikave qade da tamaşevanin heja usser ekranê xwe dibînin hêjî beşdariyal meşê beşdariyal meşa ji rêbera pora azadî bi vî rengî bi awayekî xurt dewam dike. Yeah!
tamaşavan heja bi vî rengî bû kortejek cuda bû komeka cuda ji welatekî din xuyaya ji dûr hatine xwe gihandin nû xwe gihandin qadê û hê jî ji gelek milan ve ji gelek aliyan ve hatina gel hatina millet devam dike me xatir ji endama tevgera jinê Kurda Avrupayê asbînengî mixwazin zor spas em ê tev de bişopînin ve tev de bişop tiştekî dawî peyameke dawîn dixwazin bidin hev. Yani îro zaten hêdî gelte em ê hêdî bi meşa xwe jî dest pê bikin. Yani ji bo herkesi serkeftin dixwazin û dibe ji we şunda jî em ji be çalakî şunda jî bişopînin û tevlûbûnekî xortir her aqadede nîşan bidin. Zor spas. Spas xweş. Erhebin. Heval kawa hunermendê me hêja ji Rojhilatê Kurdistanê ew jî tijî îro meşê de cî digre tê çi bêje hestên te çi ne vê atmosferê beşdariya xurtehê jî ji saet 8 sibê ve otobüsa pêşî saet 8 sibê gihavir û hê jî tên hê jî otobüs tên hê jî milet tê qat tije bûye qada mitîngê di vera ku em lê nihavê meşlê dest pê bike qat jî tije bûye tê çi bêj. بله بری هر دشتی از قومپلوی ناو دولتی شرمزار رو رش دکن برچاوی همه دنیای و گرسیا گلمه هر کس دبینه او جی نرخ و برهمه تکوشینا ریبر آپویه که با آفرینری خو به کسایتی خویا نازدار کو چوا دو قالب کردستان بوینی درکت بو ریبره که دنیایی ام ایرو که و میناکا پیروز لباجار کلی آلمانیا دبینن صدی صد دما آزادی ریبر آپو هاتیه چون اویا مشک فینالیه جبو که مشا فینالی بیتن او نونر همو کردستان سازی و دم و دستگاه کردستانه همو اول ادیان اسمانی همو باورمند کردستان دوی مشو متینگی دا آماده نه اویا بخو پیام کن بلکه نه حوجه به هر کسک بیت با آخوید اما هر کسک ویا باش دبینه دنیا جی ویا باش دبینه دوی ساعتی شون دا لازمه به پیاما گرسیا نتوا کردستان دو باجار کونل آلمانیا هفته ثبات دا ویا ده خویا کنن دوی ساعتی شون دا لیبورین لگل کرد بخوازن لیبورین ریبر آپو بخوازن و ورن سر رز و نوازش جبر کدا و من مروانیت کو کرامت داوان ددم داعشی دا جی حتی پاراستن به دست تکوشرین آزادی کردستانه اویا مینا که هری گرانبهای اوج برهم تکوشینا ریبر آپو یک و هر چهار پارچه کردستانی به همه حیز حرکت کردستانی ایرو که تمثیلیت من ایرانه خود ویدا ببینن هم چون قرتجا هنرمندان قرتجا تفچانده کتکار خباتکارین تفچانده ملورجی هف پیوین کر ام به حوالین هنرمند را آخوین تجیل ویدی ام راستا هاتن پر باش چی بو مگلک هنرمندیتن هنرمندین کرد گل بر البته یکو خواستنا ورن خو بگهین الورجی و نکارین بگهنجی گلکن پرن لیین کو خوجه دور دک هنرمندین کو خوجه اراده دور دکن آنجی نخوازن ببینن در حق ویده تتخوازه چه بیجی بانگات چه به yani her hunermendek rol ursta hoş bov civaka hoş bov milati hoşiye jbo ve irada kun hal be qade rojavat binwan irişan de 100,000 kez daket qadan li bakur 15 rojan meşa azadiye hatl darxstin rol ursta hunermendan duare ditina ve جبو بدست خستنا حق و حقوق خویم مشروع من یم یه نتوی کو تتیده خوب ببینه به گمان به شنکتی وان گلک هنرمند کریه اوجی تتوی اند گرک انسان دبی ج قابلیت خو حبون خو ناسنامه خودی در بک اگر کو هنرمند کی کردستانی هم ببیجن ج حبون خو ناسنامه خو ج دولتمندی و سر عرض بن عرض ولات خو خودی در نکوه به نکار بر رست هنری بهونه دیاری جواک بکتن جبر وی کی هنرمند هيا هنرمندو که جبر کو نمر جگر خون دبیجی دبی هنر اوین و جنگ شب که اوین و جنگاوی به واتیا هنراویه پیشنگتی هنراویه اوین اویجی ولاتویه آرمانجاویه کاری مکردا اب خبات و کیف الشر شب و رو شر ور کاری مکردا او خبات و کیف الشر ریدور دلیل تنگ هنر اوین و جنگ تشته چه قاس پیروزه یعنی دوی هلبستا پیروز دا ما مستحب خملان دی براستی اما د تایبتی امکانه به وجود 40 سالیات توگر آزادی کردستان دا هنرمندین کرد گهشت قابلیت کی گرانبها د نوا گلدا د نوا جواکی دا یک خوناس کر جناس بوینا خود سرفراز و سربلند بو بردوام بو یک خونه ناسجی بو تشتین پچوک خوب فروتن
tiştek muhabın xo kiret nüşedan wala ne mirne çune eğer bebne hazret tefil jit 5 kuruş kıymet tawanin evyaji ne tava Kurdistan zanit beriyara gele beriyara gel je her tişti piroza çiko ayeta serkefteni ya heri mukaddes ava زور سپاس وکاوا جبو بشتاریات و پیامت ارهب بله تماشاوان هجا به ویرنگی بو امی هنک نافبری بن بریاکم نافبری بن چن آگاهیان دتاین دسپیکا و مشی ام جور راگین ساعت 8 و کما گوتی اتوبوسا پیشی هات و ساعت بر به 12 هم ودیچه لگور ساعت اوروبا yani قاسی 4 saatin tam 4 saatin hatina Kurdan ber be bajarê Almanya Kölnê ve devam dike hêjî Kurtên hêjî otobüsên kudriyan dene tam ne gihiştine ver em bendêne hûn dibînin mekeliya din di weşana zindî de jî bora par vekir çawa qefle bi qefle kom bi kom Kurt têne vê derê Kurt têne vê derê û beşdarî vê meşê dibin beşdarî pêngava ji rêber apore azadî dibin me jî ji heştê sibê heta niha ji bo şopand û em ê ji bo bişopînin hê jî di nava Kurdan de nava welat parêzên Kurd de em ê cihê xwe bigirin em ê nêrînên wan peyamên wan bi awayekî zelal bê heta niha me çawa ji we ragihandî di weşana zindî de dîsa ji we re ragihînin kêlî bi kêlî ji we re bişopînin heta ku meş dest pê bike dema ku meş dest pê kir di meşê de jî û heta ku meş bi dawî bibe û dema ku li vê qadê mitînga mezin dest pê kir ew wêneyê mezin ew dîmenê mezin derket holê dîsa em ê li qada mitîngê bin em ê kêlî bi kêlî peyamên ku wê qada mitîngê bide beşdarên ku ê derkevin ser dikê biaxivin jî ji we ragînin em niha dîsa navbereke Kurd tinê de em ê dîsa bi hev re bin
gelime Saz uzman karime Saz uzman karime Serokuri berime Bişi bişi abime Bişi bişi abime Bişi bişi abime Meznapo belnapo sernapo abime Şirapo kahramandı Eberi gelime Şirapo kahramandı Eberi gelime Parti eni u arteş Apo seroku serkeş Apo seroku serkeş Derman kırın kullu eş Serdaru rezanime Serdaru rezanime Parti eni u arteş Apo seroku serkeş Apo seroku serkeş Derman kırın kullu eş Serdaru rezanime